هزارên sed çekdar ji opozisyona Sûriyê xwe amadekirine êrişî Efrînê bikin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê operasyoneke leşkerî li ser Efrînê red dikin. Hêzên Hesedê yên bi ser PYD ve 12 girtiyên Daişê ji zîndanên xwe li Reqeyê serbest berdan. Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê civîneke berfireh ji bo şaxên Dêrîkê û Remîlan yên Partiya Elbas hatin daxistin. Desteya bilindiya opozisyona Sûriyê derbarê rekeftina Amerîka û Rûsya ji bo Sûriyê dibêjin gaveka nû di wê rekeftinê de nîne. Grupeke mezin ji çekdarên opozisyona Sûriyê û piştevaniya hikûmeta Tirkiyê ku li bajarê Idlibê dimînin xwe amade kirine êrişî bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê bikin. Lê Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ew nûçe red kir û got ticarî ew operasyonekê li ser Efrînê piştevaniyê lê nakin. Piştî derbasbûna hêzeke Tirkî bo gundê meydan Ekbis yê Efrînê avakirina bengeheke leşkerî li ser çiyayê Berekêt li ser sînorê Efrînê. Grupeka mezin ji çekdarên opozisyona Sûriyê û piştevaniya hikûmeta Tirkiyê ku li bajarê Idlibê dimînin xwe amadekirina êrişî bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê bikin. Lê Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê ew nûçe red kir û got ticarî Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê piştevaniya operasyoneke li ser Efrînê nake. Derbarî amadekirina êrîşkirina çekdarên opozisyona Sûriyê li ser Efrînê endamê Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê Yehya El-Mektebî di lêdwaneke rojnamevanî de ragihandî. Girîng e ew mijar bi endamên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê were kirin ji ber ku ew baştir rewşa Efrînê dizanin. El-Mektebî ragihand ku dem niha zû e ku mijareke wiha vebe û em ê rêkberiyê li ber êrîşkirina Efrînê bikin ji ber ku gaveke nerasta û gelek qurbanî wê bikevin. Nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di opozisyona Sûriyê de Şellal Geddo ji arkêre ragihand ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bawer nake ne ji artêşa Tirkiye û ne jî ji hevpeymaniya opozisyonê wê ti êrişê ser Efrînê encam bidin û nûçeya amadekirina êrîşkirina Efrînê nerasta. Navbûrî ragihand ku gefên hikûmeta Tirkiye bo fişarê bixin ser PYD û hêzên Hesedê û eger çirayeke kesk ji hikûmeta Rûsya û Amerîka nebe Tirkiye nikare êrişê Efrînê bike. û eger êrîş ser Efrînê hate kirin em wek fraksiyona Kurdî di opozisyonê de bêdeng namînin û her wiha got ku bi gefên Tirkiye li ser Efrînê eger heye PYD bi carekê de Efrînê radestî rejîmê bike. Welatiyên Efrînê derbarê gef û fişarên hikûmeta Tirkiye ji aliyekî ve û hikûmeta Sûriyê ji aliyekî din ve di metirsiyeka mezin de ne û daxwaz dikin ji wan êrîşan bêne parastin. Belê temaşevan hêja her li ser mijara Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê û gefên hikûmeta Tirkiyê herwa opozisyona Sûriyê memîvandariya çalakvan Arif hebeşkiriye ku bi me re li stûdyo hazir bûye. Mamosta te bi xêr hatî. Mamosta nûçeya derbasbûna hikûmeta hêzeke ji hikûmeta Tirkiyê çemê Firat ji aliyê meydan Ekbes gelo ew heta kişan radayê ew nûçe rast e. çemê reşa wêre dibêjin. Çemê reşa والله حطنا پیوندی می هرم کل خورتون و گندی دا تشت نینه نه ارو یکشنبه یالی ترکا همو سیران بون تو مشکل نینه یعنی سیران خوابو لیالی میدان اکبسه هیچ رودا کلو روی ندایی يعني او نوچه که ایرو بلاف بویه نه راسته دوری راستیه دوری راستیه و چمه رش يعني نب حوجه درواز كي وريا بري اگر كي ور ميدار گز ريا بري هي واسامي بشاتركا مش چمرس نحوجه درواز كي يعني اصلا نول خلق رو سيراني بو تجالي عفرين و تجالي تركا باش ما بزدن هزك جو حكومه تركيا هزك تركيا لبنجهك لنزيك جاي بركه سر سينوري عفني كو وكم زانن ادلب بسر سينوري عفنيه لور بنجهك لشكري افكر هروها بنيازه بنياته كو حشت بنجهندن لسوريا افبكا قالوا او بنجهه كو لسر سينوري عفنيه لجاي بركات افكريه جاء علي حكومه تركيا او چما ترسيه لسر باجاري عفريني درستكا خا ما ترسير سر باجاري عفريني نبس او جيك تركا او كري مزاروك بون جيك الهمبر قدام هي تركايا
دیوار ترکیه و چای گور آمده بودن او دوراب بیلان گرد بودن قاعده ترکال ورها زود آوا کرنا بله. همو گنده عفرینی و مال عفرینی کانی جی تماشا که بله دروازبونا ترکیه بخاطر دجمنه کرده نه حاضر کیان کی کردی ما مستمع بس من لچای برکات بنگاه که آواکر چای برکات بله ترکیه و دروازبونا خارج و منطقه هرما بالذات چای برکات را قفاد شنیج پیدارا بر جوندین خواهنا ضغوطات بك سر روسيا ولا ايران ولا رجيمه بخاطر تركيا نحوجي درباز عفريني او بروباغندا پیدا چیده که ترک درباز به و خلق کریمه ترسیه و زاروکه 13 سال و 14 سالی دبی لشکریا نچار و خلق ضرائب و خلق نکانج مال خادره تو چقدر محاوله بکی بخلق عفرین باخوه کس نکاتارا باخوه اف پروپاگندک پیداش خارا چیکری جا بيولا ترك هريش عفريني بكي ترك نب حوجة أقدها كي هريش بكي باتفاقي درباز دبل جرابلس باتفاقي درباز بوا الإدلب باتفاقي درباز بوا هيرو عفرين نبدست بيدا هيرو وك شاگرتك الجنب رجيما سوري بيدا وكي تشاود درفت كي ببيني عفرين بدست رجيما سوري ده بله هيرو درباز بونا تركيا دكي معنا برجواندیا پیدا هیرو انو عفرین یا رژیمه به ده او مشروعات روسیا و ایران و ترک و ذکر مناطق منخفضه كم كنا 16 ايوه بله كم كنا 16 پیدا خازه بوی رنگی عفرین تسلیمی رژیمه بکی یعنی بخوا پیدا بخانه نکانه حکم عفرین کو ناکی اصلا او بس واجهاته اگر نه واجهها کانی با مثلا القامشلو پیدا دعوی مؤتمری سوچی بو لکوبانی دعوی مؤتمری باش سوچی ممسا مي ورس المجاري لنها حزار لجور رقهندن رجنا بفاني كو حزار بينست چاكدار ج اوبوزيسيون سوريا خو آمده کرنه ایریشی عفنی بکن او جب پشتوانیا حکومت ترکیه کو لباجر ادلی بدیم قالوا اف چما ترسيل سر عفنی چید که و راست اگر ها کو ایریشا کل سر عفنی جعالی اوبوزيسيون سوريا بکرن برا گهی نصر هی پیمانیا اپوزیسیون سوریه او کارا رد کرد انجمن اجتماعی جی رد کرد گوته آگاهی مصر به 1500 دینیه اگر هن هیزن تندره ترک دعما دکی و کشو دعما داعش دکی و دعما نصر دکی و جراب رسودر او کریارن هنا او تشتكي طبعا ام بيجي تشتينا وام حموه اماده بن هر برجيره برعفينه بكن اللي بخاد ادلب بخادا هن كريار هن دناف وهيزا ادلب حكم دكي او جبت نصره حركه ممسما بس ما اوج يعني مشكله الور جبت انيا النصره اجر هيا انيا النصره اديش سر عفني قاعد درباز دبن وتشويش شيء انا بيدت خازي تشتي خادر باسكي بس تشتي سر هذا الواقع دبن هرو دناف هيزي الادلبي دستلاتن مشكلتنا واندا هي هو ادلبي وريف الحلب الغربي وريف الحلب الجنوبي مشكلتنا واندا هنا حركه نور الدين الزنكي وهيئه تحرير الشام رابين هفده ناف واندا فيلق هي وقواتك جرجن فيلق اكثر اخوان مسلمين ومحسوبه مشكلتنا واندا هنا يعني هنا كانت دج دربازبونات تركيا هنا كانت تركيا رانا يعني مش موضوع دول ما موضوع عفريني بخا يعني التحتيم كاعلامي صار عفريني انا بيدي حتى كده خازت بردخينه هي كسنك عفريني يك بيجي نبكي ونبي ندر باش ممسات وقت ما جاب بكري كو حكومة تركيا نبني يازا نبنيته كو درباسي عفني با لي سر كمار تركيا د بيشيا برلمان خدا راك هاندبو كو بشتي ادلبي مجرمه باجر عفرينيه هروها قالك برسين تركيا دبيجن جنا فاندا جواد جوك كو اوجي برسكي مزنه روجنا لدوانا كروجنا مفيندا راغهان كو مبستا تركيا حكومة تركيا هزين كو درباسي ادلب بنا نا ادلبه جبركو باجاري عفرينيه برأيهم بي او قفه تركيا صار عفريني دبيجي او قفنا دابيجي بككه چونكه بيادا العفريني وروجا اوي كردستاني تواي برجوندي بكد ماشي او ترك تخازي قفنا بشنيش بككارا شري بككه بكي تخازي اللي صار عفريني
بکه مرتال شخارا و پیدا ولو کری گوجاوا همو کری مرتال شخارا برجواندی ایدولوژیا پکه کرده بله اف قفه ترك دبيجن طبعا ترك نبشر دروازه عفرينه به لاني اما بريج عالم وجدانه باتفاقي نقبوان روسيا وان ايران لاني فعلي روسيا العفرينه يقول كفرجاني حموزان فعلي روسيا كفرجاني افاكنا بله كسن خلق دكافن حبسه ودار دكافن استانجي دبينن دبين كسني فارسي مر اخ تحقيق مر كرنا هن كسن انا بري ريجيم ده خدمت دكرن خلقي هونا دين الجاده عفرينه تحقيقات بوراتي كرن يعني بيدا وكسن جاي هاتنا ويل بككنا كسن زاني كيني جوان كردي تركيا كردي كوريا نزانه يعني او العفرينه حكم دكر او بيدا اداره ذاتيه او ما تشكس العفرينه حكمنا عفرين بشكل مافياوي تحكم كرن باش وقت تدبيجي كو ما بستا حكومة تركيا بهيديا قالوا بهيديا نبتني العفرينة هي الكوباني هي الجزيرة هي بوشي بتني قفان لبهيدي وقت تدبيجي لعفرينة دخوي طبيعي عفرين موقعوي استراتيجية زانش كردار چهار پرشه کردستانی را و جوجاوای کردستان تایبات يعني او كارت بهيدل عفرين دكرن خاص انه استفزازات تركاتشي كزانه او تفردات بهيدا بوا اداره خاي تند سر عفرين نيش تو يالي سياسي هبن تو رخراو المدني هبن تو رخراو دزگيد راگهاندني هبن بل همو عفرين كري صندوقه تو سرگرتيه ترك حساب که انه كرد وضعي سوري خرابه سوريا برو تقسيم داره برو نظام فدرالي داره او ما ترسيات تركيا انه وجهاوي كردستاني نبي يك خط وبيجي بحراس بي يعني نهاش بيش ده و مشروع خاصه بسكيني هذا المشروع كله شيء غير سوري يان تقسيم بي يان بدولة الاتحادي فدرالي بيدا اگر برجواندي من كردي هوانا وی حواله خاطر کرانا کوبانی جولو کر پیدا کوبانی و از بتنما کوبانی سر به کوبانی چو حیات اتفاقات دو که داکت هزار پیمانان دولتی مشارکت پیشمرده چون حیات کوبانی بگران حال عفرینی جولوه پیدا دخوازه بلا مكسب کی پاککل ترکیه ببه نخماوی وجاوی کردستان هموه باش مامستا جواد گوک او جي وقت ما نها قوتيه بربرسكي تركيا باشكرا وبالزلالي قوت كو امنا خازن سيناريو كل باشوري كردستان درست بويا جارا كدن ل روش افا درست ببا وما بس ما وقت شاو جدر فرات نگهاندنا كوباني بو عفريني بو نها في جاري نگهاندنا ما بس ما ج اوبراسيون ادلب نگهاندنا عفريني بو دريا سبيا قالوا عفرين دريا سبي چند جوا جعفريني و دوره وگرنگی عفرینه ده چهار پاشا کردستان ده چیه؟ طبعا ما قلت انه استراتيجية عفريني قالت جرينجاش بو كردستاني بس او نقابة عفريني وكو يعني بخا قندي من اخر نقطة جالية روج غواي عفريني با نقابة قندي ما تبيجيني اواد درقا بيلانجي عند بيجن دورة تبيجيني حط نظر تقريبا 6 كيلومتر وقت سياري هذا تقريبا يعني ساعتك يعني ما بس تا داوترين قند حيواني سر حدود تركيا بو درياسبي دوري 6 كيلومتر 6 كيلومتر او يعني قالك نيزيكا اما افريان هاد ادلي برادتشي چمكي اول رياض ادلي برادتشي او جي قندي كردان جبل كراد هي قالك او رياض بالاصل كرداي يعني ترك وري او سوريا او در دولة تقدر خو حتى بر بحري جبل كراد يا سلمى قالك قندي بكردين بكردي دا خفتن مدانستان باوراكري هم كردن يعني وتركجي هربني دجمن يعني وقتنا من الباشور الافغاني ايران وترك وبغداد سروك سوريا بشار الاسد بشتي 6 سالان كو غير سوريا درباس بويه راغهاند كو باجارن وكوي بنافكريه باجارن كو كرد لي بلاف دبن يعني نبود باجارن كردي كو باجارن كو كرد لي بلاف دبن جراكدن امي فغاني بو خاك سوريا بوچي بشتي سال 2011 بشتي فيدمي بشتي 6 سالان ما همي مدزاني كو دسبكه پشتواني كردان دكرد گوت كرد هوال دوستد منه بوچي پشتي فيدمي اف داخواني دركت ما هو مستج دسبكه دا مدغو
بشار اسد پیاده شخارا کری واجهات به شارع کردی بطفینه بو شارع کردی همورا بی شورشا سوریه و آلیگیری شورشی بون جدیری که حتی عفرینه بله پیاده دست به که دا خدمتا رژیم دابی و تجاره بشار اسد پیاده هز ندیه حیانی جواری دستلات که دستی پیاده عباره عن مؤسسات بی وقت مؤسساوی امن سیاسی و امن عسکری و امن دوله ما قشت دي كي هونا العفرينه والبريدن يعني بريوات شاو التسليم واستلام شيء همو عالمي دي بيكانيك هيرو بيدا او بشار اسد ويكي في يعني في مؤسسه رابيش بالبركب بصراحه اما علاقات خاب كثيره وقريبا بيدا وكو امريكا انا حربيش بر امريكا ودك العراق والديرزوري دو بچند روزا روسیا جگو هگر تو نظام لکه تو در نکه اما وقصف کنج حمیمین دا بله یعنی پیداش دست بگه دا کرد کرن مرتال بر جواندی پککه يعني ما مستا ما بس تا بشتي بضوي عنا الشر داعش طيبات الرقة ودير زوري بشار الأسد وحكومة سوريا ريشي كردان بك أو أجر هي نمسبت ريشي يعني هو تشتي تسليم كري وتشتي خا بقاريني تسليم استلام بالتوقع يعني حمو بينوسك الكجا المكتبي بالتوقع كرنا سر ما تسليم بري وبقارني بصاني وحطنا رجيم جناب كردا دربز نبي يعني در نكهت قامش له رجيم لديريك كسد امن بري هبون موجودا لحفريني محمو ناس كن هبون كاز نتشو مالا يعني رجيم حرم هاي بعفريني دا والكردستان باش ما مستعمل حكومة روسيا بانك بو کنگره دیالوگا سوری کرد و تدا 33 پارتی و رخصتین سیاسی سوری وخواند. تدا انجمن اجتماعی کرد لسوری هات وخواندن هر وها پارتی اکتیار دموکراتیک پید شاخ قامشلو کوبانی. بوچین نرین جعفرین نهاتن وخواندن. وقت كجان يعني انجمان اجتماعي كردي جالي هر دو انجمن اجتماعي كردي جنا وخواندن هر وها پید اجتماعي كردي تمثيليا وج اواي كردستان حمودك. اگر نونر جديري كي بهم زعفريني بشكواني بي او تمثيلات كردستان سوري حمود كي رجاوات كذا بل اما بيدا بدون وادشي هذا دليلك يعني بخسر اثبات كي انه عفرين استيدا ناد استلات از مجرد اجيركم جم ايراني جم سوريا احتمال جم روسيا بيجي نسم حد نيجيرا كسج برا عفرين بهاره وانجر نسم حد نقول بيدا كنا خاص او قريبه بلكي يوجد بكره جبو انه خالد بشو عالمي بيجي والله سك از قانون سك جمن قانون تشيكري فدرالية الشمال واش حرب منطقة كده بم جعفرين نبدا استفادة دا عفرين دستي رجيم دا وآقاهين تيبات هنا جو عفرين إيران تدا حكم دكي وكسين خادور هنا وبرجوانديني ومشروع كده ماشينن خطر كنسر كرده حميمي نبسر عفرين باش مامستا برسامني داوي اگر هيا إيريشك چش آلی سوریه، چش آلی اپوزیسیونه، چش آلی حکومت از ترکیه لسر عفنه بطایبت بکر. اگر هیا؟ والله مش مسألة سوريا بيا او يعني فيلمي اكشن يعني تنوزاني تشاواد بيزاني. بل. بس يام دبين انه اگر بيدا روجا كجروجا بيجي ولا اسكردم ولا يبقى جلك اللي بقر هنا. باش مامسا اگر إيريش هذا كر هون آمدنا تيجي وقت أندام بارتي دموكرات كردستان سوريا ده هون آمدنا الجال بيدي وبيشمرجين روج داخل بهون آمدنا ببيك و شري دشمن آمد. يعني تخم هذا بيجي هر كردك الكدري بي آمده بريواني بربوست آخا كردستان الكدري ده. والجال بيدي هون آمدنا الجال بيدي اگر ديار بكي برجندوي كردين ام مستعد النها بچن. اگر ديار بكي نو كرده. باش. گلکس باس بو چالکوان عارف شیخی کتب مارا لسیت حاضر بو گلکس باس. آسایشا سر به پید ولاتیه کی جگوند کوسا یه عفرینی روجاوای کردستان رواند. ده روجا اینا بوری هزن اولکاریه بسر پی پارتیه کتیا دموکراتیک پیده ایریشی گوند کوسا نیه بسر دفر راجو العفرینی کر. ولاتیه کی بناوه ولات مسلم بکر رواند. لگوری جداران گوند میدانا هزن سر به پیده و آرمانجا گرتنا جوانان جبو لشکریان ناچار هاتبون گوند کوسان. و ایریشی مالا ولات مسلم بکر کر و او بزوری بر.
ولات مسلم بکر سال 1988 جدایک بویه خیزانداره و 2000 کنوی هنه و لگنده کوسان دجی. لدجي لشكريا باد يا نشاري كو دخازا نهال دفرا من بجه بك نرازبونك دركتيا وجبو وياكي خوبشاندان تين الدرخستن دوه لباجار عزازي يقوندواري حلبي خوبشاندانك لدجي بريارا بادي بجبو بجي كرنا لشكريا نشار لمن بجي هاتل درخستن ده خوبشاندان ده سلوغان بناوي انجمان الشورى يا هوزا شومر هاتن بلند كرن و تیدا هاتبو ناجبو لشکریه ناچار به ملیسن جدا خوازره بروخه قصده و من بجه باجارکی عربیه هات بلند کرن. د برداومیا سیاست خوا ین لیبورین و سربازبردان تروریستان داعش هزن سوریا دموکراتیک ین بسر پیدی و 19 گرتی ین دن ین داعش ین کل زندان خود سربازبردان. د برداومیا سیاستن خوا ین لیبورین و سربازبردان تروریستان داعش ده هزن سوریا دموکراتیک ین بسر پیدی و 19 گرتین تومتبار به اندامتی و هفکاری داعش زندان خوا سربازبردان. دوه لسر داخوازا ریوبریا سویل یا باجار طبقای و شیخن هوزن دوره هزن سوریا دموکراتیک 19 گرتین تومتبار به اندامتی و افکاریا داعش لنافچای محمود لی کو 35 کیلومتریان دکوه باکوری رقای جزندان خوا سربس بردان. ده هدیتنه که لگل دو تروریستین کو سربس هاتن بردان و لسر مدیایا بسر پیده و بلاویه. تروریستکی بناوی عبدالرزاق حماده بخوا اعتراف دکه کو امیرکی داعشی بو و بهتری 2 سالان لگل داعش کار کریه. سربس بردانا گرتین داعش جعالیه هزن قصده و لطبقه منبج گرسپی و عین عیسای نجارای کما گول گوری کو مدیایا بسر پیده و لسر بلاف کریه و شانازیا بوی سربس بردانی دکه. ده هیاما 2 سالین بوری ده در دوران 900 گرتین داعش سربست هاتنا بردان. سربس بردانا وان گرتین داعش هفدمی ویکی تیکو هینجی بدهان ولاتین کرد یین سویل لجم داعش دیل رواندینه. هروها لسر دست داعش به هزاران جوانین کرد جبور ازگارگرنا رقا و منبج و طبقه شهید بونا. ولاتیه کی کرد بناوه مصطفى حاج عثمان لباجار رقه د انجام تقینا ماینه که چاندی ده دمالا خود جیان خوش دست ده. لگور جی درکی جمالباتا نافبوری کو او ماین دمالا وی ده هاتبو چاندن ده دما وگرا وی ده جبو روشا مالا خواه ببینه پشتی درکتنا داعشه او ماین پیده تقیه. تمن نافبوری 57 سال بو و باوه 10,000 روکان بو. سروک وزیر ترکیه بن علی یلدرم سردان امریکا کر و لگل جگری سروک امریکا مایک پینس جویا و هن مجارن گرینگ گفتگو گرن و جوان جی بردوامی پشتوانی امریکا جی یپگیره. یلدرم ده گوتبو کو داعش بداویهات ده وی ایدی امریکا نما پشتوانی یپگی لروجوای کردستان بکن. بنس جی علی خواه گوت کو به طایباتی جبو رقای هن پیوستی آوان به یپگی هیا. رژیم اسد د کار و چالکین خواده لناف باجار قامش لی روجافای کردستان ده بردوامه و هر داوی جوینک برفره جی جبو شاخین دیریکی و ریملانه این پارتیا البعث تینه دارخستن. رژیم اسد د کار و چالاکین خو لناف باجار قامش لی کردستان سوریه ده بردوامه هر داوی جی جوینک برفره جبو شاخین پارتیا البعث ین دیرک و رمیلان هات لدارخستن. دوه لباجار قامشلو کردستان سوریه با آمادبون امیندار شاخ حسکه یه پارتیا البعث سلیمان ناصر جوینک جبو شاخین گندوار قامشلو دیرکه و رمیلان ین پارتیا البعث هات لدارخستن. دی جوینه ده جه شاخین دیرک و رمیلان هات خواستن کو کار خواه بهتر اکتیف بکن. نخواستن دوی دما هستیار ده. لعالیه که دن پارزگار حسکه یه رژیمه
جایز الموسا سردانا نانخانه البعث یا باجار قامشلو کر بریوبری اوی نانخانه را جویا و گرک لناوا باجار قامشلو پیک آنی سردان و جوین سرکرده این رژیم و ین پارتیا البعث هفدمی و یکیه تین کو پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده ادعا دکه و نافچه این کردستانی رزگار کرنه بریوه دبه و ریناده تو چالاکی به مولت اوی ورن لدار خستن ده عمر میرانی نونر پارتیا دموکرات کردستان لانقره سالدانا اوفیسا پارتیا دموکرات کردستان سوریا لهولری کر میرانی جعالیه بری سرحان حسن بر پرس اوفیسا پدکسی یه هولری حتا پیشوازی کرن و او لسر هن مجاران آخفین و بطایبات روشا کردستان یا هستیار کو لسر روشا وی گلک ناکوکی هنه سرحان حسن کریان پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده ین چوت و ایریشا پیده بسر هولا کنگره انجمن اجتماعی کرد لسوری لقامش لو شرمزار کر و وی داخویا کرن کو او کریار خدمت گل کرد ناکن روانگاه سوری یا مافی مروفان گود کو رخصتنا تروریستی داعش نها باجار بو کمال به تمامی کنترل کریه هما روانگاه گود کو چکدارن اسد و میلیسین بسر و نها نزدیک 2 کیلومتران لدردورا باجار دمینن تزانی کو رژیم اسد پیشاما بوری کنترل کردن خواهش همان باجاری را راگهاند بو لی تروریستین داعش روژا اینه بریا ایریچه که او باجار جارا کدن کنترل کردن بردف که فرمی دسته بلند یا دانستاندن سوریه دبیجه رکفتن امریکا و روسیا درباره پاشاروجا سوریه تگرینگی آوی نینه جبر دوزا سوریه نده کارنامه ترامپ و بوتین دابو منظر ماخوز بردف که فرمی دسته بلند یا دانستاندن سوریه دخواست جهمو آلیان کرکو چاراسریه که جبو کریزا سوریه ببینن و تیدا سوریه و خاک سوریه پاراستی به دو ولادیمیر پوتین سروک روسیا و دونالد ترامپ سروک امریکا تداخلانیه که ده هفبش لسر جنافبرنا داعش ریکفتن و تکز لسر سروری و پاراستنا آخا سوریه کرن. امریکا و روسیا و اردن لعمانا پایتخت اردن ریکفتنا دروست کرنا دفارا کم کرنا آستا شر لباکور سوریه امضا کرن. محمد المؤمنی بردف که فرمی حکومت اردن دلیدوانا که روشنامه‌وانی در راگهاند اوه هنگاوه که هفبش یا کوژ آلی امریکا و روسیا و اردن و هاتی دان گله گرینکه جبو راوستاندنا شر لسوریه و هر وها گرینکه جبو دیتنا چارەسەریه که سیاسی هر دمی لسوریه. محمد المؤمنی گوت که رکفتن لحفته ما حزران بوری هاتبو امضا کرن و پشتی دو روزان او رکفتن کتا بوار جیبجی کرنه ده. بردف که فرمی حکومت اردن سربار کرکو دفرا کم کرنا آستا شر و گندوارن قنایترا و گندوارن درعا حتی کو سر سینور پاریزگاه سوریه لخوا بگره. نتوان یگرتی دبیجه دوی با آوائی که لزگین او کسی نخواش جغوطا روشالات شامه جدور پیچ کرنه بینه درخستن داکو بینه چارسر کرن. داخویانیه که ده نتوان یگرتی راگهاند کو بیتر جه 400 کسی نخواش دناوا سویلین غوطا روشالات شامه کو جعالی رژیم اسد و حاطن دور پیچ کرن هنه. هر وها نتوان یگرتی گود کو دوی بزوترین دم او کسی نخواش جدور پیچ کرنه آزاد ببن داکو چارسریا بزشکی ورگرن. و نتوان یگرتی سربار کرکو دوی ری بی وکرن داکو کلو پلین بزشکی بگهنه سویلین غوطا روشالات شامه. ایرو لباجار قامشلو ی کردستان سوریه سلواگارا دویم یا شهید بونا پیشمرگه شیرزاد معصوم به دانینا گرزین گولان لسر گورا شهید لگورستان هلیلی جعالی خوجهین انجمن اجتماعی کرد سوریه و هاتا وجاندن. هر وها گوتن جعالی انکسی و دزگاه مالبات پاکروان کردستان سوریه و مالبات شهید شیرزان هاتن خواندن. پیشمرگه شیرزاد معصوم لگل سه پیشمرگه دن روژا 13 مجدار 2015 دشر رزگاه کرنا شنگال ده شهید ببون.
تێخواستن ئیرۆ ڕاستی گوۆ ئەم بهتر وەفاداریە بگرن بهترم پشتا پێشمەرگە قەهرەمان بکەن گەرکی درێژ ناکەم ئەجێ گوتنێ بدمە مامۆستا عەبدوسەمەد خەلەف برۆ گوتنا مەجلیسا وەتانی کوردی بەرا فەرموو ئیرۆ بە هەلکەفتە سالڤەگەرە دووەم ئا کۆچە لە هەنگێ مەی هێژە شێرزاد ماسووم ئەم سپاسیا ئۆفیسە پاکڕەوانە دکن و ئەنجومەنێ خۆجەهی ئێل قامشتۆ بۆ ئەڤ ڕۆژایە ئیرۆ بکار ئانین ئەف پێشمەرگێ قەهرەمان ئێگۆ شەڕێ ترۆرێ دێ لە کوردستانە باشوور ژیانە خۆ دەستدا بوو ئەو بوون ئێگۆ دبەر دۆزە نەتەوی کوردی دێ لەسەر وێ ڕێبازە نەتەوی ڕێبازە بەرزانیە نەمر بەرخەدانک و بەرگێری گەلێکی مەزنکردن دژی ترۆرێ دژی داعشێ ئەن هێژا ئیرۆ ئەم لەڤەر جیڤیانە ji بۆ بیرانîna şehîdbûna pakirewan şêrzad û hevalên wî ê got di ber axa Kurdistanê de xwîna xwar jandina gelê Kurd di demeke hestiyar de derbas dibe ji ber ku dijminê Kurd bi çi awayekî nikarî li ber daxwazên Kurd bigire li her çar parçên Kurdistanê êdî weke axir muhawelet dest bi şerê qirêj dike pê waye ku wê karibê îrada gelê Kurd bişkînê îro duwazdê meha yazdayê salvegera şerê rêzgarkirina Şingalêyê dê şehîdê Rojava têdê dê pakirawanê Rojava dê pakirawan bûn Şêrzad Masûm û Ehmed Bozo Qiço dê şerê trolê dê şerê dijminê milletê Kurd û Kurdistanê dê her du qehramana jiyana xwe kir qurbanî ji bo rêzgarkirina perçak ji xaka Kurdistanê. Li kampa Kawrgûzkê ya Peneberên Kurdistana Sûriyê ev demeke werzê xwendinê yê vê salê dest pê kiriye. Kamîraya arkê serdana dibistanê wê kampê kirine û rewşa xwendin û xwendekaran û hêvî û daxwazên wan ji weran veguestine. Dibistanên Kempa Kawrogozkiya Penaberên Rojavayê Kurdistanê li gundewarê Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê dergehê xwe ji bo sala nûê ya xwendinê vekir. Xwendekarên Kempa Kawrogozkê bi cûşeka mezin berê xwedan dibistanan da ku xwendina xwe berdewam bikin. Lê xwendekarên her polekê daxwaz û êşeka wan ya taybet heye. Xwendekarên pola Bekelorya ku xwe amade kin da ku piştî vê salê berê xwe bidin zanîngehê Herêma Kurdistanê daxwazî ji rêxistinên peywendîdar dikin da ku xolên fêrkirina zaravên soranî ji bo wan vekin. Da ku sala bê biçin zanîngehên xwendina xwe berdewam bikin. Ez wek talebekî a sefa duwazdeh ji kampa Kawrogozkê em dixwazin em ji munezemata halîkariya me bikin ji bo em yanî em penaberên li kampê û madiyata metnê em dewratê xusûsî vekin û dewrata teqwiyê ji me vekin û xasatan yanî û mada Kurdî vê salê bi me metlûb e û zehmetî gelekî li ser me yanî em rabin herin û dewrekî pênc wereqa vekin ku kitêbê hemkî ji me xelas kin gelekî zehmet e فام دعوه ji منظماتا تكن جو يعني اليام بكن جو ام دورات اشمر بكن تقوي بنهايه ام صاله بام جامعه ومهرن جامعه باذن الله تعالى ام هرن ويعني حمايه سوراني وكرد انجليزيه فقام نظام من سوراني وكانه نظام تشتكي فام تقوي جمرت تجيك المنظمات دورات كردي عربي انجليزي رياضيات فيزياء كيمياء حمد تجمر لازم يعني Ez weke talibeke Rojavayê Kurdistanê mel Kurdistanê etxwazim bielmim zimanê soranî ji bo siba gelekî ji me lazim e bima enû em li Kurdistanê me em ê siba çine camiata zimanê Kurdî soranî gelekî ji me lazim e em dixwaziya munezematê kampê dikin ku alîkariya me bikin ser vî tiştî em fêrî zimanê soranî bin. Her wiha daxwaza xolên fêrkirinê yên cor bi cor dikin da ku bikarin xwendina xwe berdewam bikin. بۆیە ئێمە ئەگەر هەوڵ بدەین زیاتر لە هەم ڕێکخراوەکان وەکو ئەنتەرسۆز و یونسکۆ ئەوانە هەوڵ بدەن دەوراتی زیاتر بۆ قوتابیەکانمان بکەنەوە لە کۆمەڵێک بابەتی بواری زمانەوانی و قسەکردن و نووسینەوە شتانە دەتوانین زیاتر ئاستی قوتابیەکانمان بەرەو پێشەوە بین
هەروەها زیاتر لە کاتی ڕۆیشتنە زانکۆ و جامعەش ئیسیفادەی زیاتری لێ دەکەن. هەروەها خوێندەکارن خوێندنا سەرەتایی ku ew jî rastî kêşekî hatibûn. Ew jî kêşeya rahiştina zimanên erebî di polayekê de bû. Keyfxweşiya xwe anîn ziman ji ber ku zimanê erebî li polayekê vegeriya. Ew jî piştî hewla Encûmena Niştîmaniya Kurd herwiha spasiya hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin. Dêveberiya dibistana Kempa Kewrogozkê ji me re behsa hêjmara xwendekarên di nav kempê de dike. بالنسبة دبستانا ما دبستانا كم با كور جوزكي وكا يعني جابلا كمبي كوتشيبويا و دبستاني تشيبويا حتى أنا عدد طلابي ما 1914 طلابي ما هنا الصفية كي تا الصفية نهي بالنسبة لإي سالة 2017 2018 ما 227 طلاب قبول كرنا طلابي نو صفية كي أم دخوازين يعني جأهلا يعني مراجعي ما بكن مراجعي مدرسة بكن خصوصا وقت أم شين بيوان يعني أم دخوازين ورن جبوا مستويات طلابي خو وضعية طلابي خو ناس كان حتى بكارين هاري كاريين بكن جبوا بيش خصنا مدرسة وجبوا مستويات طلابان براستي خصوصا جو وقت اجتماعات جو وقت يعني أم شين بيوا بلا ورن وغيري وجه يعني أو دكارين مراجعي ما بكن كنت تشتكيش قالك جارات تشتكي واه يعني النقطة كيوان هي يعني أو دزانن يعني تشتكي ده حسين كل المدرسة هي أذكرن يعني ورن إداري وعلم بيخن بزانن شيء حتى مشكلات طلابة بمشكلة هات شو يعني هات شد بيتن أي شد بيتن أم عازلين جبو بيش خصنا طلاب المدرسة هەروەها مامۆستایەکی دبستانی گلی و گازندên xwe herwiha rewşa dibistanê ji bo arkêre şirove kir. هیوی که ما هیا ام منظمات دخوازن اغلبیه ما مستایا زاروکی وای کچک هنا بجاه کار من آریکاریا ممکن جبر حضانه کی جواره چی بکن چونکو ما مستا وقتات دوامی نزانه زاروکا خدای نکودری. Ji bilî jiyana penaberiyê lê xwendekarên Rojavayê Kurdistanê yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin bi çi awayekî be xwendina xwe berdewam dikin. Hêvî ewan ji bo paşerojê gelek mezin e. بله تماشاوان هێژا bi vê awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara serroçam ê bêra hevbînin. 1500 çekdar ji opozisyona Sûriyê xwe amadekirine êrişî Efrînê bikin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û Hevpeymaniya Opozisyona Sûriyê operasyoneke leşkerî li ser Efrînê red dikin. Hêzên Hesedê yên bi ser PYD ve 12 girtiyên Daişê ji zindanên xwe li Reqayê serbest berdan. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê civîneke berfireh ji bo şaxên Dêrikê û Remîlan yên Partiya Elbas hatin daxistin. Desteya bilindiya opozisyona Sûriyê derbarê rekeftina Amerîka û Rûsya ji bo Sûriyê dibêjin gaveka nû di wê rekeftinê de nîne. Her şad û bextewar bin.